Ako se možda zapitkujete što ja sad to kod sebe imam, ja imam poklon box pod brojem 42. Pa da ja ne duljim previše, idemo odmah zaviriti što nam se to sakrilo u ovom poklon boxu. Evo, prva stvarčica koja mi je pala pod ruku je ovaj predivan neseser, ove divne bordo boje. Mogu vam pokazati njegovu unutrašnjost, dakle jednostavno imamo ovaj jedan pretinac, nema nekih dodatnih džepića, idealan za putovanja, da možete svoje higijenske potrepštine staviti upravo u njega. Idemo vidjeti što nam se tu još nalazi. Imamo predivne, prave, ljetne, zlatne naušnice. Ako ste inače možda ljubiteljica zlatne boje, onda je ovo definitivno nešto za vas. Imamo i predivne male, dakle, motive leptirića, kao što možete vidjeti, ove nježne rozaste boje. I imamo nekako ove naušnice dišu tim boho stilom, tako da je definitivno prava ljetna naušnica baš za vas. Idemo vidjeti što nam se to još sakrilo u ovom poklon boksu. Tako imamo ovdje predivnu maramu koja, kao što vjerojatno i sami možete vidjeti, dakle nam preslikava sliku poljubac od Klimta. Stvarno izgleda jako dobro, kao i sama slika, tako da ako ste možda ljubitelj ili ljubiteljica umjetnina, ova marama je definitivno nešto za vas. Što se tiče samog sastava ove marame, ona vam je dakle 70% viskoza i 30% svila. Kao što i sami vidite, marama je veća, ja ju trenutno držim na pola, tako da se vi nju stvarno možete kombinirati kako vama odgovara. Ako ju volite vezati i kombinirati na različite načine, možda se s njom ogrnuti, ona je definitivno idealna za to. I idemo vidjeti što se to još nama našlo u ovom poklon boksu. Jedna predivna lepeza, dakle bijele pozadine, prožeta sa ovim cvjetnim uzorcima i ukrašena sa sirkonima. Lijepo će vas ohladiti na ljetnim kavama. I imamo zadnji, ali ne manje važan, veganski set. Imamo od gela za tuširanje, losiona za tijelo i kreme za ruke. Tako da ako inače želite očuvati prirodu, ovo je definitivno set za vas. Evo, kao što sam rekla, imali smo set, imali smo neseser, lepezu, predivnu maramu i jednu i naušnice.